Papagisplika na lang ng Commission on Elections o COMELEC, reng 14 a kandidato king Central Luzon. Uli kanuning reklamo king pamaglabag kanu king patakaran na pang eleksyon. Pe paralala reng show cause orders kareng kandidato asina lang sang kanu king eleksyon sa Kerakalan makikaugnayan king vote buying. Agpang kang Attorney Elmo Duque, ing Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, didinan lang pamikatago na magisplika reng kandidato bang mitokyan ng due process king gagawa na investigasyon. Bibigay tayo ng mga show cause orders para sagutin nila, ipakita nila na yung mga respondent ay sila ay walang kasalanan o paglabag sa batas. At binibigyan natin sila ng fair play, due process of law, ini-inform natin na may reklamo tungkol sa kanila, tungkol sa paglabag doon sa mga batas natin na may kaukulan sa vote buying, anti-vote buying, sa labor discrimination, and abuse of state resources. Ito yung reason kung bakit tayo nagbibigay ng mga show cause order. And the reason why we are here also today is to show to the people na do not give yourself a ground to be prosecuted because COMELEC as the law enforcer has the prosecutorial power. Orete naman ring bilang dareng peparala na show cause orders. 8 king Pampanga at king Zambales, metong king Bulacan, metong king Nueva Ecija at metong king Tarlac. Makabuklat sa kaning COMELEC kareng reklamo iba't king publiko. Balaos na namang papaganakan ng COMELEC kareng kakandidato na tukyan ng batas at panatilyan ing malinis aalalan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.